सक्कोया माधव नारायण स्वस्थानी धनदना चोपी यलय शङ्खमूल्य ठ्याङ्क वगुदु इपि शनिबार यलय शङ्खमूल्य ठ्याङ्क वगुख लक्षिता गगु माधव नारायण धनय छोले नापाङ्गु चरणीय प्रदेश यात्रा छोले धनदपि शङ्खमूल्य ठ्याङ्क वगुख नापाङ्गु प्रदेश यात्रा लागि थलदपि बेवा सको पिहावको खासा इम्स शुक्रबार पशुपति थलदङ्गु ख अथे शनिबार सुथे फम्पी थलदना सकुए लिहामुनिको चले इपि शङ्खमूल्य ठ्याङ्क वगु ख लक्षित ताहको थलय चले थलदना चोपी सको प्रदेश यात्रा पिहावना पेङ्गु थासे थलतनि मागु परम्परा दु थदे प्रदेश यात्रा पिहा वनिबले तल दप्स लाका न्या बजुगु न्यासी वनि मागु ले सुया तन थि बजुगु परम्परागत पुलाङ्गु लछले मागु लगाएका नियम पालना यामा माधव नारायण स्वयं थलन्दनिगुले थुगु थलया नियम थाकु थाथै परापूर्वकाले माधव नारायण थलन्दनिको चोले अश्वमेघ्यके याद एक मुख्य रुद्राक्ष लुया पलेस्वा जाकी व सच्ची व च्याता जिस्वा मागुली व फुक मुग्यत पशुपति फम्पी चाङ्गो नारायण व पन्ती थलन्दङ्गु धार्मिक किंवदन्ती दु म चाहिँ साइली नदीमा माधव नारायणको व्रत बसेछु हामी चाहिँ हिजो पशुपतिबाट फर्किन गएका थियौँ हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो कष्ट चाहिँ भएन माधव नारायण भगवान की जय माधव नारायण भगवान की जय माधव नारायण भगवान की जय श्री स्वस्थानी माता की जय श्री स्वस्थानी माता की जय श्री स्वस्थानी माता की जय साइली नदी गंगा की जय साइली नदी गंगा की थोय किंवदन्ती कथा मागु हलचल मुग्यत प्रदेश यात्रा वनिको तका थै यासो एउटा चाहिँ यो कोही थाको लागा मनि आसे जे मसला पिरा चाहिँ बाइक नको तेमा पनि चाहिँ ग्रुप 50-60 जना 100 जना मेगा उङ्गु बाग 11 गतेदेखि सुरु जुगो थल बुइको सिल्ला थुपुनी फागुन 12 गतेको चाहिँ ठुक्सी निसवचिन यामसिया सक्कोया थल तनाचंगु जे थो माधव नारायण भगवान यो व्रत पनि चले पौष शुक्ल पूर्णिमाले चाहिँ माघ शुक्ल पूर्णिमा तक हरेक वर्ष 1 महिना जिउ के त्यसै माघ 11 ले चाहिँ फागुन 12 गते चाहिँ जिउ समापन जिउ कार्यक्रम दु सिजन थो विगत 10 वर्ष लियो अनुभव चाहिँ कोरोना काले छ 50-60 जना जग्गा अहिले उगिनलिपा 104 जना जग्गा तया अहिले मेबीले चाहिँ छ हरेक वर्ष सालाखाला 200-220 अनुमाने तो माधव नारायण व्रत छोरी पनि दु कि मजेनन ठुसी चाहिँ मिजन्ट सामा सुद्धा याना जम्मा 20 जना अहिले 196 जना महिला व्रतालु याना जम्मा 216 जना चाहिँ ठुसी व्रत चना दिपिन्दु आठो चाहिँ माधव नारायण यो चाहिँ सम्पूर्ण व्रतालु सहित प्रदेश यात्रा क्रमे दु कि मजे 25 गते पशुपति बेचौँ या अहिले 26 गते सुथे नित्य पूजा बागमती आर्य घाटे चाहिँ नित्य पूजा सिरका सानो गौचरने पालन याना अहिले फर्पिङ बास 26 गते चोना अहिले फर्पिङ यो शेष नारायण स्थाने अहिले अन माधव नारायण जोना बनापा फुक सम्पूर्ण व्रतालु चाहिँ मोलियो अहिले मोली ढुङ्गा नित्य पूजा सिरका अहिले पालन या त छि थन शङ्खमूल्य चाहिँ करिब अधिकांश धेरै छेउडु पेमन यामा जग बाकी जो अवस्था दु व्रतालु अहिले वेकअपिङ छेनेका छन् थन अप्सन चोना अनि चाहिँ भक्त जनतेसन चाहिँ अप्सन चोना व्रत चोनाए वेकअपिङ त भोजन यको लागि चाहिँ हरेक वर्ष ठुसिन व्यवस्था दु अहिले ठो भोजन पश्चात चाहिँ झि हान सबै ल्याउने जी हामीले न सबै ल्याउन चाहिँ अवस्था जी ठुसी चाहिँ भरिजा पेमन यामा चाहिँ न्यासिउने मफो अवस्था न कुबिया न आयो चनाउडु अथवा जे भरिजा लिबाइ थिन्छ ठुसी